Ayatollah Ali Khamenei yavutse mu 1939 mu muryango uciriritse mu gihugu cya Iran. Yakuze mu gihe igihugu cye cyari kiyobowe n'umwami Reza Shah Pahlavi wari ufite umubano ukomeye cyane na Amerika. Akiri muto, Khamenei yahisemo inzira y'iyobokamana, yiga amasomo mu ishuri rya Kisilamu. Icyo gihe yaniyumvagamo urukundo rw'ubuvanganzo ndetse n'imivugo, poetry. Ikaze mu kiganiro ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bagere aho bageze cyangwa se aho bageze. Ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange mu ngeri barimo: politike, umuziki, filme, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, iyobokamana, ubukungu ndetse n'ibindi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka y'ubuzima, ubutegetsi ndetse n'isomo ku ntsinzi n'ubuzima bya Ayatollah Ali Khamenei, wari umuyobozi mukuru wa Iran wamaze guhitanwa n'ibitero byagabwe muri Iran bikozwe na Israel ifatanije na USA cyangwa se Amerika nyine. Nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi bisesenguye ndetse bicukumbuye ku mateka y'abahanga cyangwa se ababayeho ariko bamenyekanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakaza neza. Mu 1962 yatangiye kwigira ku ruhande rwa Ruhollah Khomeini, umuyoboke wiyemeje cyane kurwanya ubutegetsi bw'ubwami, avuga ko bwagurishije ubwigenge bwa Iran. Mu 1979 impinduramatwara ya Iran yakuyeho ubwami, ishyiraho ubutegetsi bwa kiyobokamana, theocracy. Ruhollah Khomeini yabaye umuyobozi w'ikirenga, supreme leader wa mbere w'igihugu cya Iran. Itegeko nshinga rishya ryahaye uwo mwanya ububasha bukomeye cyane kuyobora igisirikare, ubutabera n'ibindi byemezo bikomeye byose bikuru by'igihugu. Kuva icyo gihe, Khamenei yahise aba umwe mu bantu ba hafi ba Khomeini, agirwa umunyamabanga w'inama nkuru y'impinduramatwara, Revolutionary Council. Mu 1981 yagabweho igitero cy'ibiturika cyamumugaje ukuboko kw'iburyo, ariko nticyamubujije gukomeza kwiyubakira izina mu buyobozi. Yabaye vice ministre w'ingabo, agira uruhare rukomeye cyane mu gushinga ndetse no gutunganya Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. Nyuma aza kuba perezida wa Iran imyaka 8 kuva mu 1981 kugera mu 1989. Nyuma y'urupfu rwa Khomeini mu 1989, nk'uwari umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Ali Khamenei yagizwe umuyobozi w'ikirenga wa kabiri wa Iran. Icyo gihe abantu benshi bashidikanyaga cyane ku bushobozi bwe, bamubonaga nk'umuyobozi muto mu rwego rw'abihaye Imana. Gusa mu gihe gito, Khamenei yubatse ubutegetsi bukomeye cyane. Yazamuye abashishikajwe n'iyobokamana rikakaye, religious hardliners. Yasenye imbaraga z'abanyapolitike batowe n'abaturage, yakandamije imyigaragambyo ndetse n'itangazamakuru ryigenga. Mu myaka y'2000, umuyobozi w'inteko y'impuguke, Assembly of Experts, yavuze ko ububasha bwa Khamenei ari ntagereranywa kandi butagengwa n'amatora y'abaturage. Mu myaka irenga 35 ku butegetsi, Ayatollah Khamenei yashinjijwe kandi gufunga abanyabwenge, abahanzi ndetse n'intiti. Yewe yashinjijwe gukumira imyigaragambyo ikoresheje ingufu za gisirikare.
anashinjwa gushyira mu maboko y'igisirikare inzego z'umutekano ubuzima bw'abaturage. Yashyigikiraga iyubahirizwa rikomeye cyane ry'amahame ya Kisilamu, harimo n'amategeko akakaye cyane ku bagore, urugero nko kubabuza ibikorwa bimwe na bimwe byafatwaga nk'ibishobora kureshya abanyamahanga. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bapfuye mu guhashya imyigaragambyo mu gihe cy'ubutegetsi bwe. Ku rwego mpuzamahanga, Ayatollah Khamenei yayoboye Irani mu murongo wo kurwanya Amerika ndetse na Isiraheli. Yitaga Isiraheli kanseri iri hagati y'ibihugu by'abayisilamu, kandi yashyigikiye imitwe yitwaje intwaro nka Hezbollah, Hamas ndetse n'indi muri Syria ndetse na Yemen. Yakurikiranye porogaramu ya nucleaire ya Irani mu gihe kirekire, yanga ibiganiro byinshi by'amahoro, yanze kwitaba neza ibyifuzo bya Barack Obama, yanze ibiganiro bishya nyuma y'uko Donald Trump hakuye Amerika mu masezerano ya nucleaire mu 2018. Nyuma y'ibitero by'indege za Amerika ku bigo bya nucleaire bya Irani, Khamenei yakomeje kuvuga ko Irani itazigera yemera kugambanira umuco n'amateka byayo. Nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru rya leta ya Irani, Ayatollah Khamenei yapfiriye mu bitero bya misile, apfa afite imyaka 86. Urupfu rwe rwakiriwe mu buryo butandukanye. Bamwe barubonye nk'ubutabera ku baturage ba Irani ndetse n'abazize ubutegetsi bwe. Abandi babona ko rushobora guteza ihungabana rikomeye cyane mu karere Irani irimo. Hari abatangaje ko urupfu rwe rushobora kuba intandaro ndetse n'intangiriro y'iherezo ry'ubutegetsi bwa kiyobokamana muri Irani, mu gihe abandi bemeza ko igitekerezo ndetse n'imiyoborere yasize bishobora gukomeza kubaho igihe kirekire. Ntabwo twagana ku musozo w'ino nkuru cyangwa se wano mateka ya Ayatollah Khamenei tutavuze ku buzima bushoboka cyangwa se nyine isomo twabivanamo. Ku rwego rw'ubuzima bushoboka TV show, amateka ya Ayatollah Khamenei atanga amasomo akomeye. Ideology ishobora guha umuntu imbaraga zikomeye, ariko ikanamutwara mu nzira y'ihohoterwa. Ubutegetsi kandi budashyizweho imipaka bushobora kumara igihe kirekire, ariko bukagira igiciro gikomeye ku baturage. Kandi intsinzi mu bya politike yivuze buri gihe iterambere n'amahoro kubuyobora. Ubuzima bwa Ayatollah Khamenei bwerekana ko umuntu ashobora kugera ku rwego rwo hejuru cyane, ariko amateka akazamusuzuma atarebye gusa ku bubasha yagize, ahubwo no ku ngaruka z'ibyo yakoze ku bantu n'isi muri rusange. Inahangaha nsoreje ikiganiro cyacu ubuzima bushoboka. Twareberaga hamwe amateka cyangwa se uko umuyobozi w'ikirenga cyangwa se wari umuyobozi w'ikirenga wa Irani, Ayatollah Khamenei, uko byari bimeze mu mabyiruka ye ndetse n'uko yageze muri ubu butegetsi. Niba wakunze iki kiganiro, kora like, ukore subscribe kugira ngo tujye tubana bakaza neza mu myidagaduro yigisha.